oko terena, ali početak se ne zaboravlja. Brate, daj ga jebote. Evo ga, hoće! Za ovo košarkaško igralište. Ovde se u košarku igrala generacija, a sada će neki novi klinci imati priliku da na terenu sa speca donela duh velikih sportskih hala na ovo mesto gde će se od sada, sasvim smo sigurni, igrati najbolji basket u Novom. Ovaj teren je posvećen košarkaškom divu, ljudskoj gromadi, legendi Evrolige, vašem sugrađaninu Mirsad. A prvu regionalnu utakmicu odigraće mali majstori ove igre. Kadeti i juniori košarkaškog kluba Novi Pazar. Ja sada pozivam igrače na zagrevanje, a vas da ih još jednom pozdravite aplauzom. Kadeti koji su danas sa nama: Kadir, Mirsad, Džejlan, Kivzo, Stefan, Sead, Elmin, Emrah, Ermin, Elvedin. Zamolit ću Mirsada Jakovića da se sa... Pa, još se uporavljamo, znaš. Kolegi, izvinite, kada bude bilo presjecanje, možete prebaciti mi samo na drugu stranu, da biste snimili i ovdje na ovom grafiku i svemu, okej? I ovdje glumci igraju, ja ću samo iskoristiti priliku da vas pozovem da se... I tada će svaka trojka zapravo doneti po 5.000 dinara udruženju za pomoć osobama. Mozart tumatrki. A tu su i lepe nagrade, sportski paket, Mozart lopta i naravno ovaj bicikl. Ali ste brojali koševe, poene, ali možemo da kažemo da je zvanično rezultat izjednačen, ako se slažete. Nerešeno, tako. Može tako da bude. Hvala puno, može jedan aplauz. I potepala jeziku na obnovljenim terenima, pravo još jednom, a verujemo da će još mnogo koševa doprineti razvoju generacija košarkaša koji je. Hvala vam. Sada možemo da kažemo da je od ovog trenutka teren i zvanično otvoren. Još koji trenutak, molim vas za fotografisanje. Kad su me pitali za slogan koji bi mogo da im dam, ja sam rekao da put do najviših zvezda je neprestana borba. I ovi mladi momci koji su ovdje ispred mene treba da svoju borbu počnu ovdje. Prije tačno 3 decenije sam ovdje počeo da igram prvi basket. I ne samo, nisam učio samo mnogo stvari o košarci, učio sam mnogo stvari kao čovjek kako treba da se bori kroz život i kako treba radom i uspehom treba da dođe do određenog cilja. Kroz karijeru sam imao mnogo individualnih priznanja i timskih medalja, ali verujte da ovdje gdje sam počeo je meni posebno zadovoljstvo i ponos da ovaj teren gdje sam počeo nosi moje ime. Svima još jednom hvala, a ja bih iskoristio ovu priliku da kažem da sam uzeo odgovornost na sebe da renoviram
ili ako stignemo zbog vremenskih uslova sada odmah ili početkom aprila ovaj ovde teren i Vi polako spremite, znate ko se prijavio, a da vidimo ko će biti najuspešniji. Dobro, za malo. Sledeći je Ermin Ukić. Nažalost ništa. A kao 23. će šutirati Nikola Plavšić. Bravo, Ika! Zaista, bravo, čestitke. Prvo da se zahvalim ovaj narodu koji je došao danas ovde da pozdravi ovu njihovu akciju. Ja mislim da lično da im se zahvalim na inicijativi da se ovaj teren zove po mom imenu. Stvarno je veliko zadovoljstvo, velika čast za mene. Naravno, zahvaljujem se što nisu zaboravili isto tako Novi Pazar, su došli i obnovili ovaj teren. I ako ste videli malo pre, ja sam sa gradonačelnikom pričao još pre 10-ak dana da ću ja uzeti odgovornost, jer ne može da bude ovaj teren ovako lep, ovaj drugi da bude ruiniran. Tako da ja sam uzeo odgovornost da napravim i adaptiram ovaj ovde teren i da imamo 2 terena gde će ova naša omladina moći doći da se rekreira. Kao što sam malo pre rekao, ovaj put do sportskih zvezda je vrlo trnovit. Zahteva velika odricanja i mislim da treba da se stvore uslovi gde će ta omladina da dolazi i da upražnjava posebno njihovo slobodno vreme. Tako da mislim da je ovo šansa za sve nas da ovaj jedan teren koji je od Mozarta doniran, da nas sve pokrene, kao što je gradonačelnik, kako da uradimo više desetine terena u Novom Pazaru. Pošto ja mislim da Novi Pazar ima omladinu i to zaslužuje. Mislim da Novi Pazar zaslužuje da ima u prvoj ligi ovaj tim. Mislim da imamo potencijala i omladine, ali mislim da je to mukotrpan rad. Znaš kako je, Miljane, ti bolje nego ja, jer ti isto pratiš košarku više od mene sigurno, jer smo mi zajedno porasli, ali kažem da je to mukotrpan rad, pošto trebamo da stvorimo dobru podlogu, dobre juniore, dobre seniore, za to će nam malo trebati vremena. Ali možda gradonačelnik vam isto najavio da ima neki indicija da se ovde napravi jedna košarkaška sala i ako Bog da, ako to realizujemo, mislim da će nam biti mnogo sve lakše. Bilo je zadovoljstvo danas otvoriti teren sa legendom novopazarskog sporta Mirsadom Jahovićem. Ovu priliku bi iskoristio da se zahvalim kompaniji Mozart na donaciju ovog jednog predivnog košarkaškog terena, a i na njihovu inicijativu da se teren zove po, ja kažem, dosad najuspešnijim sportisti svih vremena Novog Pazara i Sandžaka Mirsadu Jahoviću, jer je postigao u košarci sve što se može postići. Na kraju skoro je za 2017. godinu dobio i priznanje da je ušao u legende Euroligi. Tako da je, kažem, postigao sve što se može postići, a bio i najbolji ambasador Novog Pazara, jer gde je god bio nikada nije zaboravio Novi Pazar, uvek se vraćao, uvek je pomagao. Tako da čuli smo da je rekao da će izgraditi još jedan košarkaški teren, a gradska uprava će kao i do sada nastaviti da ulaže u razvoj sportske infrastrukture i da ćemo izgraditi još košarkaški i drugi sportski teren. Nam je cilj da se što više omladine bavi sportom i da svoje slobodno vreme koristi baveći se sportom, jer je cilj da stvorimo jednu zdravu omladinu i da sport najviše utiče na stvaranje jedne zdrave ličnosti. Ovo je 55. teren koji smo obnovili u okviru naše akcije 100 terena za jednu igru i mogu s ponosom da kažem da nas to svrstava u jednu od najvećih akcija za omasovljenje i podršku sportu u Srbiji uopšte. Kad vidimo ovoliko ljudi, kad vidimo šta ovo ljudima znači, uvereni smo zaista da radimo pravu stvar. Poslednjih 1,5 godina koliko intenzivno radimo na ovom projektu, došli smo do proseka da smo na svakih 10 dana obnavljali po jedno igralište, košarkaško igralište u Srbiji.
Mogu da kažem da to nije bio ni malo lak zadatak, ni organizaciono, ni logistički, i s obzirom na značajna materijalna ulaganja, mogu da kažem da radimo pravu stvar i da ova vrsta podrške lokalnoj zajednici i sportu uopšte da je to nešto što je utkano u poslovanje kompanije Mozart i da sigurno nećemo se zaustaviti samo na ovoj akciji, ne samo na akciji 100 terena za jednu igru, već nastavit ćemo koliko god smo u mogućnosti i kad god smo u mogućnosti da pomažemo sportu. Primer Miša Dejahovića pravi je primer kako se uspe u sportu. Kad vidimo to je bila jedna od naših inspiracija da pokrenemo čitavu ovu akciju. Ovakvi primjeri kao što je to Miša Dejahović, kad vidimo šta to znači njemu i šta znači kompletnoj lokalnoj zajednici, uvereni smo da radimo pravu stvar. Posebno bih se zahvalio predstavnicima lokalne samouprave koji su nam pružili neophodnu logističku pomoć, pre svega Nedžadu Crnovršaninu, bez čije inicijative sigurno ovaj teren danas ne bi izgledao ovako i čitav ovaj događaj ne bi bio ovakav. Za mene i moje drugare znači ovo puno, jer ovdje se stvaraju pobjednici i legende, rađaju se, tako da srećan sam zbog toga što dobili smo novi teren, nova podloga, novi koševi.